That's not enough. That's why after ndimkile ndinguJesu ndaniphathela umthetheli umoya oyingcwele ongasoze anishiye. Uzawuhlala nani ngona phakade. Izwe soze limazi kodwa uzawuhlala apha kuni nina ngaphakathi. Nina niyamazi futhi nizamazi. That's why ibandla funeke litichiwe limazi umoya oyingcwele. Futhi lifikele kwilevel yobhabhadiswa ngaye umoya oyingcwele. Njengoba sinomthetheli ogama lakhe umoya oyingcwele engene ngaphakathi phila kuthi nguye osinika amandla okuphila ngcwele. Because engekho umoya oyingcwele ukwazi ungaphila ngcwele, ungazama ngawakho amandla, ngazilahla ibhlukwe, uzilahla imakeup, uzilahla zonke izinto ozazi ba umuntu uzimenza ngabikho ngcwele, but usokoliswa ingqondo nenhliziyo nayimoya because kushota umuntu oyi-1 umoya oyingcwele umthetheli. That's why kuthiwa umoya ongcwele. Kulo mhlaba esiphila kuwo kukho umoya ongcolileyo. So ukuze thina sikwazi basingacontrol, singa-influencewa umoya ongcolileyo, umoya kaSathane, sidinga umoya oyingcwele ozawusifundisa between right and wrong, ozawusifundisa between yes and no, ozawukwazi usihambisa indlela esibhekise ekhaya ezulwini. Ngaphandle kamoya oyingcwele akuphile kubungcwele. Noba somamkela uJesu kunzima ukuphila ngcwele ungekamtholi umoya oyingcwele. Udinga umoya oyingcwele ukuze uphile ngcwele, uphile impilo eclean, uphile impilo ehlambuluka, uphile impilo uthi noba uyasibona isono i-appetite yezona iphele ithethu because uthola umnikazi wempilo yakho. That's why sithi mayethethu Paul ibandla laseKorinte uthi anazi na ukuthi imizimba yenu is the temple of the Holy Spirit, indawo yokuhlala umoya oyingcwele, yindlu apho uThixo ahlala phila khona. Izulu ungalithatha ulidibanise nomhlaba wonke, the whole galaxy, it cannot contain God. Izothi xa ichaza incwadi kaMprofeti uIsaiah kuthiwa umhlaba lo sifinyathele kuwo kuthiwa zinyawo zikaThixo zihleli apho, yena uchophe phezu kwezulu. So izulu lidibene nomhlaba cannot contain God, and izinto zidalwe nguThixo, kodwa umuntu omncinci kangaka uhleli kumhlaba odalwe nguThixo akwazi ucontain uThixo. Wena ucontain uThixo, ucontain uThixo sonke. Singaba kaThixo simoya yami yesinhliziyo onye ngoba sathola umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ukwenza usicaphukele isono, uphelelwe i-appetite namoya bukwenza bene-appetite yokujola, bene-appetite yokuphakathi, bene-appetite yamasiko, bene-appetite ento zonke ezirongo nezimbi. Iphela ithulo appetite inqamulwa ukufika komnikazi wenhliziyo yakho umoya oyingcwele. Itrona kaThixo ihlala enhliziyweni yomuntu. Lapha fika uThixo ahlale khona enhliziyweni because ubomi bomuntu nama-serious decisions wathatha ngenhliziyo nangengqondo. That's why we need the Holy Spirit. Fika ngene ngaphakathi umoya oyingcwele. Noba ukatitshwa enkonzweni ngomoya oyingcwele already yathetha umoya. Xa wenza into wrong athi this is not right. Athi this athi ngitsho noba ngaze athi umuntu into yokugqoka ithethi xa usingisa uyadlala. Uthi uyigqoka ibhluku athi umoya oyingcwele ayikho into enzayo. Xa umthole emanyana uthi uphuma athi uphuma nje unenkani kusala le ndlela yokugqoka ayikhukaka ayindikholisi. Uzawuthi uhambe esitratweni ubone umfana gibisa umbhanzi uthi athi umoya oyingcwele ndikuxelele nawe uyabhanzeka. No umfana kujonga ndandazela akujonge yiki umjonge eye to eye, ujonga bemehlweni. Uthi ngwalo bhukustinga hayi umjonge straight eye to eye, maqhwanyazi noqhwanyazi futhi kwakho uthi ungamazi uJesu. Lapho nesathethe uthethe ngoYesu athi buza lo mthetho uYesu wazothola umthethe umoya oyingcwele. Nzima ukoyisa inkanuko zezwe ngakamtholo umoya oyingcwele. Usene type that's my type, ngase ngathatha nala type ethile uhlulwa inyama yakho. Xa sowuthola umoya oyingcwele ingqondo yakho unzima nobecina into ze-type ucinga ngayo. Ingqondo yakho, your mind will only think about the Holy Spirit. Uzoba nehunger yokufuna ukwazi uThixo more. Into zalomhlaba uzophelelwa ngumdla wokuzithanda, wokuzilangazela, ukuzifuna. Ngoba uthanda imali yaphela inkani kokuthanda imali. Zonke into ubuzithanda zezwe phela tu ube crazy. Batsho ngase bese enkonzo ngase ngithanda ngase ngifast ngase ngenze something kaNkulunkulu because kunento endingene ngaphakathi moya kaThixo.
ufike umnikazi wempilo yakho, umnikazi wemfundiso akufundisa indlela yokuziphatha. That's why iBhayibheli xa sele kuthiwa in our days xa beprofeto Jeremiah nabanye abaprofeto Ezekiel kuthiwa in the last days uThixo umthetho wakhe uza kubhala ezingqondweni zabantu nasezinhlizweni zabantu. Intoni umthetho kaThixo? Izwi lakhe. Izwi lakhe ngubani? nguJesu ophilayo. uJesu lizwi. Emva kuthiwa ke umoya kaThixo uzafika hlala lapha ngaphakathi kwethu. Ulugcobo, indambiso, uyi-anointing. According to the book of 1 John. Xa efundisa umpostoli John kuthi umoya ongcwele uthini anisadingi mfundisi onganiteacher. Phose khona intambiso, ugcobo lona ngokwalo lizokiteacher yonke into. That is the Holy Spirit. Akufundisa izinto umoya ongcwele ongazange waziteachwa nasenkonzweni. Uziteachwa umoya ongcwele, akwambulela imfihlelo, akwenzela into ezininzi. Nditsho noSathana ngeke ukwazi umoyisa ungamtholanga umoya ongcwele. Noba somthola uJesu still unida umoya ongcwele. Umoya because umoya ongcwele uzokwenza ubone uba nangu uSathana eplan into ethile ngoku. Sishiywe naye umphethelele umoya ongcwele. The owner of our salvation, the owner of the church, the one who's in charge of this body. Ndingathatha lo mzimba wenziwe wabanhlini wabangcwele phinde ungcolisa ngotshwala. Ngcolisa ngamantombazana. Ngasuka from here to here